Onipa si obese wa obu oye ubibia ni miye ubia boni na si ese mi dimi oni mi sai oni mi sai na bi hunu mi subai mi anya ni aye kanu ebi ananya sa na metini oni mi sai na bi hunu mi subai mane mi na sakuro mani anso menchenko koni ai itu hunu mi ak encherese ebi ana me babechi wa kokoni ya no me onipa dieni wasi obese wa obo ye hu bibie nye ni hai abuwa ye friend ni patakunu abuwa patakuwi ni di ase wo baby yang na to sani ya ye kana semuno anyesa noti ni ye nana yese medio ni ene me so ni ye to mezini unimi sai ana bi hunu misubayen unimi sai ana bi hunu misubayni entiele ni pada sani kanoa udi ebemie nadi unimi nanti na hwe mabarabonu na hwe misubanoan ebi ana ni ye kanoa yanume intwantosu eyo oboye ya se midio ni ene mesono ana de baby ya kanto mesuni montire meni amayansuwa obi aniwa otimechira me boni ase sa no di party ni oni pasi obese wa oye ne hwie nye ni ya tutu mama ne dia hye manumo manka ho hwi ni mebie manu ayesi manumo bono onipa de sani sanne onipa tie ni owu no keka oni osefu ono ya nume edin seye wo eya sene bibian ya nana yese mi dinguma ni masio kwabne menye obi anso bonini nansi yese mi dini intwanto su ayani nene mesuna de baby ay katu mesuni oboyini ai unimi sai na be hunu mesubaini entieni ya omokekano odi ebemio ana wonne nanti na be hunu mesubani onipa de kasa obesewa eye nokure obese udi obeka wachi asem ya nanso ebi ana entiso kwabring mentwene boni mo obia mini obia ho adwene ni nanso otanhune ya dawe bia de mi asiri kuruwa mu oboy yese mi di egumani mazio ni ene mesuni e kago mesuni ai onipa hu surunia obe ono ni obe woni si obese wono abo bi beka wane efri